हम 1 लाख ट्रीज लगाएगा। Ladak ke wang long pot ini ngarong pik long. Ladak arong asor atum kadok we selet le dai dui sai de do joy jai je. Lasi kowe arong ke tek long ben si chini long la pen ne pinu arong ke tek long ben si chini long la pen abari abitung abang kaceng pangcho pon ye pan bori yo. Jong sina ni nang to ne phan pi pot phere nang ji ning che han alam che. What is your feeling now? कैसा चल रहा है? फीलिंग कैसा है आपका अभी? Karbi anglong arada tumpan 244A 244A abang ke nili dode sang sepen kai ke amat sitame seson ke do same ningye don ko lapen seson karbi hut sitame minister tumpen MP tumpen kai ke mat chingbai pon po lapen ke 60 bang ke la APSL ezi dong rada pan ke pasung akaman chola bang 60 la bang ke ningkan ke thom ningkan priya prang BJP sarkar ratum kado we matha ponelo kenelo la si 2442 article la pen Asia bangke tangka maha kadok we pusidame non angkit pi ana tangka pena bangke la tribal area bangke aja da kam da kremonelo pa develop onelo pusi tangka pusame abisi pidang ba ake ong pidang ko ba bangla ke 275 one article lo la finance commission la pen ke tribal area administration nutin ayu da tumpan anutin soalo atum han sitame tangka maha income generating boleh di tangka maha labangso ke palong ya website nili ke claim ponceng ya bangke tourist spot topik labang so tourism abang jasemet pet ni pacing thur pondi lapen ke agroforestry pen chenglo lapen horticulture scheme kadok we agriculture hin pen jasemet claim pondi lapen fishery lahai kadok we nili claim pondi pusi nili kadok we pan kamatha pondo kachi sikdo lapen labangai pichun ponwe ke athela da fishery ki hudi athai da dopik lapen ke anaro sarong pen chenglo kowe rong pen chenglo na kat ason lapen ke silviculture lo muga inki ke pangreng kadok we dem sa long le phelang do la ya kam claim ko di na What is your feeling now? कैसा चल रहा है? फीलिंग कैसा है आपका अभी? जनता पार्टी हम लोग टोटल वोट मार्जिन 3 लाख से अबव मिलेगा और 100% जीत के आएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है? ये जो आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ये कॉन्फिडेंस का पीछे में क्या चीज है? हम लोग का जो प्रधानमंत्री से लेके हम लोग का चीफ मिनिस्टर और यहाँ का 2 ऑटोनमस काउंसिल डॉक्टर टोरीराम रोंघांग CM और देवोलाल गोलासा जी ने बहुत डेवलपमेंट काम किया है। वो डेवलपमेंट का इश्यूज है, हम लोग इतना वोट मिलेगा। क्या प्रोजेक्ट क्या एजेंडा है? हमारा फर्स्ट एजेंडा है 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया। वो 244(2) और 271(1) वो आर्टिकल वो इम्प्लीमेंट करना है। और हम लोग का जो डिमांड है हमें दिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग 244A और जीतने का बाद हम लोग का वाटर एनवायरनमेंट हम लोग सेव करना है और कार्बी आंगलोंग दिमा हासाओ में जितना कैचमेंट एरिया है वो डेवलप करेगा। और हम पब्लिक को भी कमिटमेंट दिया है एवरी ईयर हम 1 लाख ट्रीज लगाएगा। Once more! एवरी ईयर हम 1 लाख ट्रीज लगाएगा। भूल की
umur tu suke bui ke hai. Kali putha. Kalang. Angke nei koma anjir pilo umur tu sanjir pilo nita. Ili ke kecikro ga gambura hemlo seta. Yo. Peri ke cerwak talason. Palonga pialam lo. Bang Ne pi. cikle marto ne cikle po umur tu so. Atau nangrap o mana